بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم أولا نفسي مذنبة بتقوى الله وما أحثكم على طاعته إلا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وكان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Allah Teala Kur'an'da aytadi: Ey Allah kıynan Allah kirigiz deydi, mamırlıkka, rahatlıkka bütünley deydi. Şeytanны ızları bacırımegiz deydi. O sizge açıktan cavdu dep Allah Teala alaytad. Bakara suranı 208. ayetinde. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da namazın boşanma saatte bullay sözler düşen edi. Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celal vel ikram deb alaytı etdi. Bu hadis de Müslim'de keledi. Manası Allah Teala sense mamırlık deydi. Sennen de mamırlık deydi. Bereket de sennen hem de mikse sıylısa deb Allah Teala da Allah maqtav berüçen et. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Bağlı cemaat bizni ullu dinimiz, sıylı dinimiz, mamırlıkны, süyümnü, rahatlıkны din cemaat. Allahu Teala bizge bu dinni rahatlıkka, mamırlıkka, nasıpka bu dünyada da hem de ahirette nasibini tabarçın deyip ançıcı bergen. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da hadisinde aytqallay: "İnne ismes salami min asmaillah." Salam degen at deydi, Allah'ın atlarından deydi. Teala fafşu beynehum fafşuhu beynekum. Arağızda bunu cayıvçu bolğuz dep Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam alaytad. Bizni dinde bolmasa cemaat başka dinde joktu, senge mamırlık bolsun dep bir-birlerine tübegen saatda salamlaşkan, assalamu aleykum dep aytkan saatda Allah'ın rahatlığı, mamırlığı senge bolsun dep alay başlanat sözübüz cemaat. Müslüman adamlarını o sözbe karasak da bizni dinimizni mağanası ne bolganın bir-birine tübegen saatda salamlaşkanına köre süzer çat cemaat. Bizni dinimizde Allah Teala Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam köp türlü hadislerinde bunu kögüstedi. Bizi karagan saatimizde bu mamırlık, bu rahatlık barısı da Allah'ın kesinden kelgenin aytkan etet. Allah Teala kesi öğretken Müslümanlığa mamırlık da kalaca şara kerek bolgan. Mamırlık deb Arap tili Karaçaydan olsa köçürge mirge aytılınat cemaat. Bir kavim sözleri bizden unutup bargan sebepli Orusçaga köçürge kerek bolat. O sebepten mamırlık degen söz, o mir degen sözdü. Rahatlık, tınçlık degen söz. Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a üretip, sahabalara üretip, ol halda mamırlıkны jayganny Allah Teala'nın aytkan sözlerine keledi. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz seni cibergen biz deydi Allah Teala. Canınız rahmatha dünyalığa barsına da balaytad. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam rahmatlıkны jürütgen, rahmatlıkны taşıgan, rahmatlıkны jaygan Allah bir adam bolgan. Allah'ın salamanga bolsun. Peygamberliğe Adam Aleyhisselam'dan başlap bu bizim Peygamberimizga deri Allahu Teala rahatlıkны, rahmatны ne bolganın üretkenley birbirine köçkürgenley ala kelet. Rahatlık bolgan jerde karnaşlık da bar, birbirine sıy da bar, birbirini süygen da bar. Alayda mağana da bardı, anı tatuğu da var. Ama rahatlık, mamırlık taygan jerde kazavat da, kan tökken da, jılaw da, sakatlık da, jaşawlany sınganı da, birbirlerini körük bolmaganda barsa neden barады? Rahatlık, mamırlık bolmagan jerden. O sebepten sıylы Müslüman kardeşlerimiz Allah Teala bizge salam dep salamны, mamırlıkны buyurgan saatında Müslüman adamda Allah Teala'nın salam degen atın jerde taşıgan Allah bir kul etip jaratgan eken. Müslüman adam kayda bolsa da Allahu Teala'nı sıylы atın
жаңыңыз кесін төгерегіне түл, саулай дүнияны барысына да жаярға керек болғанын пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламда айтады. Аны Аллах Тағала кесін айтқанына тыңласақ та не дейді Аллах Тағала? Ва ибадур рахманиллазина ямшуна алал арди хауна. Аллахтың құллары дейді, жерде жүрген саатта рахат жүрүйле дейді, шош жүрүйле дейді. Кестерін кеме сабир етіп түл, ұлы көлік түл, башқалан жұққа санамай түл, башқаны сыйын түшірге, башқаны ашарға, башқаны қинарға, башқа адамны инжилтірге деп жаратылмаған мұсылман адам. Аллахтың құлы деп кімге айтады Аллах Тағала? Ибадур рахманиллазина ямшуна алал арди хауна. Аллахтың құллары жерде жүрген саатта шош жүрүйле дейді, рахат жүрүйле. Ва иза хатабахумул жахилуна қалу салама. Amma бұлаға жахиллік етселе дейді, ызларына салам қайтаралды дейді. Ызларына жахиллік етерле деп айтылмайды. Ызларына даур етерге чабалла демейді. Бір жахиллік еткен саатта Аллах Тағала не дейді? Қалу салама. Мамырлық болсын деп айталды дейді. Ол себептен ислам дінге қалай түрлі жалларынан чапқан етерлеп саатта. Ислам дініне ершкі өстірчі. Кестерін içinden адамларынан башлап, тышынан гауырла, бұзарға іздегерлері де ислам дініне террор, террорист, аллай-бұлай деп көйістіре көшкен ат беттіклері бір жұққа келішмегенін Аллах Тағала байда айтқан етеді. Аллахтың құллары дейді, жерде жүрген саатта рахатлық ба, мамыры ба жүрүйле дейді. Бұлаға кем болса да жахиллік етсе, бұла салам ба қайтар алла деп айтады. Салам деген араб тілде мамырлықты. Жамағат салам деп айтылғаны, мамырлыққа айтылады. Мамырлықтың мағынасы нет десең, ол қорқусызлық деген, қайғысызлық деген. Жерде шошылық дейді, не түрлі. Ама мамырлық болмаған жерде не түрлі қайғыда, не түрлі амаллықта жүргенін айтқан етеді. Аллаху Тағала бош-бошына айтмағанды жәннетке даруссалам деп. Жәннеттің бір түрлі атларынан Аллах Тағала Құр'анда айтады: «Қала Аллаху яд'у иля дариссалам». Аллах Тағала сізне мамырлық үйге чақырады деп айтылады. Мир. Мұсылманларша мирni сүйген бір жер, бір үммет жоқты жамағат. Сағаттан мұсылманларына ерші бетте көйістір кездеп, мұсылманлар қар құрда қанны төгер кездейлі деген ол мұсылманның шартларынан түлді. Мұсылманның жұмышларынан түлмет, мұсылманның алай көйістір кездеген қылықладан жамағат. Аллах Тағала айтады: «Аллаху яд'у иля дариссалам». Аллах Тағала чақырады дейді сізне мамырлық үйге дейді. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Başka ayetinde de yüreklerinde ne türlü çubar ise barın çıkargan etme deydi. Adam cennetke kiret evrese Allah'ın rahmatı bula cennetke iyerik tül de Allah Teala yüreğinde açığın ketergin için. O yürekte açığı ketet de deydi. Ondan sonra kirikti cennetke. O halda cennetke kirse ihvanen ala sururin mutakabilin. Allah karnaşlap oldu deydi. Har kuruda kuvançta turukla deb alaytad. Seyirlikti de cemaat. Adam bir-birimizni süydürmegende, bir-birimizge yok halda qaratmaganda o yüreğimizge jıyılıp turgan açığı barısında. Ol açığı çıkmın jıyıp içi bizde ol açığı жүрүп турат биздин кайры барсак да. Bir-birimizge açууланып, bir-birimizge öpkelеп, bir-birimizge aman aytıp oldu. Cennetke kirge buyurulsa Allah erkinlik tülde o yüreğinde açığı barı kirge Allah da aytat men alan yüreklerinden açığın taydırıkma deydi. Cennetke kirgen satta karnaşla bolukla har kurda kuvançta turukla deb Allah Teala aytat. O sebepten cemaat Müslüman adamga madarı var dünyada da cennette turga, ahirette Allah'ın cennetin tabarga, yüreğinde Allah'ın salamın cürütü yüreğinde milletke salamını jayabilese o kertin Müslüman yüreği boğan adamdı. Allah Teala başka ayetinde aytadı: "Yahdi bihillahu men ittaba ridwanahu subul salam." Allah Teala da düz yolga salat deydi. Kim anı razılığımızla bargan ese mamırlıkны jollarına deydi. Qara, mamırlıkka, mirni joluna tüzet deydi Allah Teala. Allah bizden mamırlıkны izleyeceğim, tınçlıkны izleydi. Kan tökkenini, kalgan türlü zatlarını izlemeydi, suyumunu birbirini sıyın körgenini anı izleydi Allah Teala. Allah Teala bizde bu ayatla köysken zatı cemaat mamırlık en birincisi adam iki kardeşin arasında bolga kerek bolğan. Ondan sonra üydegide mamırlık. Üydegide mamırlık bolmasa üy cehennemge aylanat. Kaç, kıçırıkta, siyitте, tüyüşte bir-birini eriş körgende, birini körük bolmaganda barda ne de şeytan izlegen. Cumuşta oldu bar bizden.
Сабилердің арасында мамырлықны жүртсең, сабиле да насыплы болады. Өскен сәтте ата-ананы сүйген, ата-ананы сыйын берген сабиле болады. Сабиле атасынан, анасынан қашқалы болмайлы. Сабилеге жашауында екі көздің арасында үлгі болып тұрғанда ата-ана болады. Үйін ішінде мамырлықны жая білесі. Емді мамырлықны жая білген. Орыс тілі сөзді барлай миротворец дейді да сөз үшін. Миротворец деген саатта қарасаң мағанасына сауыт бұла жайған айтылынады. Миротворец деп. Ал айтты сөз үшін. Пришли миротворцы. Там находятся миротворцы дегені, то есть екі миллеттің арасын қазалат болмасын деп сауыт ба сөйлегенлігі айтылынады. Ама керті миротворец жамағат дүнияға саламны жайған олды. Дүнияға мамырлықтың жайған аңы айтылынады. Аллах Тағала Құранда да айтады: "Қала Аллаху Тағала инналлазина қалу", кетсіп айтқалла дейді Алла, "Раббуналлаху сумма истақаму", айттылар дейді Аллахыбыз берді деп, sonra түз жолға сөйлселе дейді, ол адамла татаназзалу алейхимул малаика, ол қалда дейді Аллаға мөлеклер түшелі дейді. Аллахым берді деп, Аллахың жолына түшелсе, мөлеклер түшелі, sonra Аллаға сүйімші берелі дейді. Алла тахафу ва ла тахзану, сіз де қорқмағыз, емді мұдақта болық түлсіз дейді. Емді сүйімші сізге жәннет дейді. Аллати кунтум туадун, ол сізге сөз берілген Cennet bada sizge suyumçu deyip möleklayt Allah deyit. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Biz sizin jöngerlerimiz dünyada deyit. Kim ayt Allah? Mölekli adamlar aytıp. Biz sizin jöngerlerimiz deyit. Allah Teala bizge möleklerin jönger bolgan kullanı etsin bazı cemaat. Mölek bizge jönger bolsa bir zatqa mıdaq bolça zat çoktu. Mölegin senge jönger bolsa bir zatqa qiynalıça zat çoktu cemaat. Ne türlü bola turuysa da. Fil hayatid dunya ve fil ahire. Dünyada da ahiratta da jöngerlerigiz bizde valaytalı etmölekle. O sebepten Allah Teala kimlege jönger etedi, kimni yüreğinde Allah'ın salamı jürüyesi cemaat. Bu sebepten bağalı kardeşlerimiz ne zat miyik bolga boluktu? Dünyada cemaat, ahiratta da Allah Teala seni kesini mamırlığın tümünde tutsa, hem de Allah Teala'nın yolunda jürüp Allah'ın mamırlığından ülüş algan bolsa, andan ulu nasipta barga adamga dünyada madar joktu. Mamırlı olan adam dünyada etilgen atıklıklarını, körüngen zaranlıklarını ne türlü zatqa da jüregi ileşmeydi. Anga karşı barat, anga karşı işlegen etedi. O sebepten Allah Teala bizim yüreğimizni har kurda mamırlıkka nürge ileşkeldiğini Allah etsin bazıda. Allah Teala Kur'an'da aytadı: "Yantasimu bihabli ve atasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku." Qadalığız deydi Allah'ın cibine barığızda, andan çaçılmağız deyip Allah Teala aytadı. Allah Teala'nın cibine qadalığıdan, hem de yüreğinde mamırlıqın jürütkelleden, bargan jerbizde mamırlık bolgalladan, kaygıçıladan, kaygı jaygalladan Allah Teala etmesin barыбызda. Ve qulu qawli hada ve estağfirullah li ve lekum ve yafuzul mustagfirin. Estağfirullah. Elhamdülillah hamdel kamilin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İnnallahu ve melaiketehu yusallun alen nebi. Ya eyyühellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim. Ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Kema barakte ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim. في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة